खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि थामहिनबा एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा फिन आरोबाव मुस्लिम हारिनि माननि टपिकखौ लानानै फिन आरोबाव फिन जाथायहोदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव नंगौ बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव माब्लाबाबो माइनरिटी हारिनि एबा माइनरिटी सुबुंफोरनि जा माननि टुपि बे माननि टुपिखौ गाननानै माब्लाबाबो रायजोजों ओंखारनो हाला चेलेन्ज खालामदों बे समाव राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा माइनरिटीफोरनि भट लानानै आरो माइनरिटीखौ बे समाव रैखाथि संरैखाथि होनो हायाखै होननानै दाबि दिखांदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बिग चेलेन्ज खालामदों जे फैबाय थानाय समाव एबा रमजाननि समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मालाब्लाबो टफि गाननानै मुस्लिम हारिफोरनि माननि टफि गाननानै रायजो राजाफोरजों ओंखारबोनो हाला होननानै बे समाव थांखिना बाथ्रा बुंथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा चलो बिटिसि पाल्टाय सासा सासिर बारी जाए माने हाग्रामा महिलारि डाঙरियार जी दुर्नीति जी चेष्टाचारी मिसा कथा কৈ পেলাই मुसलमान समाजक 80% भोट লৈ পেলাই आउट अफ 5,50,000 मुसलमानर भोटिंग तारे 4 लाखर एबाब माने अलमोस्ट 80% भोट BPFर आजिर दिনৰ मुसलमान মানুহে তেখেতক ভোট দি পেলাই सरकार কৰিছিলে বিটিসিত আৰু তেখেতে কথা এটা দিছিলে কি सरकार गठन करार पिছত 6 माहर भितरत मैं मुसलमान सकলৰ माटिर पाट्टा दिम বুলি কৈছিল কিন্তু শূন্য তেখেতে মুছলমান বিলাকক একদম মানে গাদ্দাৰী কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছিল যে মই মুছলমান সকলক মোৰ চৰকাৰ আহাৰ পিছত নিৰাপত্তা দিম তেখেতে মুছলমান সকলক নিৰাপত্তা দিয়াত মানে ব্যৰ্থ তেখেতে ফেলাৰ कारण आमी कोकराझार मस्जिदर जी भाঙा चूरार जोंतो काहिनी आमार मुसलमान समाजे सकलोৱে শুনিছে श्रीरामपुरत जोंतो घटना जोंतो एटा मुसलमान लराहक एकदम माने लज्जाजनक एटा परिवेश तेखेतসকলৰ सिन्डिकेटत থকা लराসকলে কৰিছে এনেকুৱাই এছাৰক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ মুছলমানৰ ওপৰত হৈ আছে কিন্তু हाग्रामा महिलारि डाঙरिया देवे आजिर दिनक मुसलमानर होय मात मातार तार दम नाई मुसलमानर लई पेलाय मात मातार दम नाई बरंच मुसलमाने पिंडा नामाजी टुपी ताको इतना माथार मूरत लई पेलाय तेखेते मिटिंगत बहिब जे नोवारे आजिर दिनत मैं आपनालोকক स्पष्ट কৈছো तेखेते इतना नामाजी टुपी पिंधि पेलाय आरो माने पिंधि पेलाय राइजर आगत आहिब नोवारे हेतु मैं आपनालोকক माने अवगत करिছো गतिके मैं चाचा और चाचिक विशेष करी माने तेखेते जे माने निरापत्तार कथा কৈছিলে সেই निरापत्ताটো किय निदिले माटिर पाट्टाটো किय निदिले সেই কথাটো प्रश्न सुधिবলৈ भय কৰিবলৈ मैं माना কৰিছো और এই কাৰণে मैं निजर टुपित তেখেতসকলৰ টুপিটো মই শক্তি হিচাপে যে মই এজন হিন্দু সমাজৰ মানুহ হৈও আজি তেখেতসকলৰ টুপিটো লগাই পেলাই মই মানে সাহস দিবলৈ ওলাইছো যে কোনো ভয় কৰিব লগা নালাগে আমি ইউপিপিএল দলে আপোনাৰ লগত আছো আপোনালোকৰ মাটি ৰক্ষাৰ কথা আমি সিধা খাৰা হৈ আছো নিৰাপত্তাৰ কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সময়ত সকলোৱে জানে সেই সময়ত এটা পাৰো এটা মৰা নাছিলে গতিকে শান্তিৰ কথাটো লৈ পেলাই আমি চাচা চাচিৰ ওচৰত আমি চাপিছো আমি গোসাইগাঁৱৰ পৰা মাছবাদলৈ আমাৰ 9দিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমি বিজনী আহি পাইছো বিজনীটো আমি আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই এই হাগ্ৰামা চৰকাৰ যোনটো বিটিসি চলাই আছে এইটো যাতে এই এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি 10টা সিট লৈ পেলাই তাৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে তাৰ চৰকাৰ ভাঙি দিয়াৰ মানে সপোন লৈ পেলাই আমি আমাৰ যুৱ শাখাই নেতৃত্ব দি আমাৰ চেন্ট্ৰেল মাইনৰিটি সেলৰ নেতৃত্বত আমি সেই কাৰ্যসূচী কৰি আছো।